kasa ne kwan worry enti se wo de uti kwakwa kowrema no wo bisa ai wo zo hu nioma bi o abusuafo abaya bi de nsem bi ababetu eye edwa chese ne nsem no emu no jedo na agina so kasa hu hia pa se woni bema hihya ware anase se mo tena na mo yemade se mo be ware nkwa de ye de ya mpaso gudidi ebi enkoso na wu no wo stand hu se wo ye wo ha se anase wo se wo bo o ye striker ana wo ye defender anase o ye goalkeeper na wa hu wo stand ansana watu sa anamon because abaye yin nsem odi atudwe ai wan so anhwe da wo so hwe de wan so bi anhwe de ko wi asie na adane ne su ama odo a wo anase wo mo ewode ma wo mo ehwo no sesi wo do no ana tinka no twi ekọ enisa na ebusuafo ye bedon senu mu esuko na ansa no momtwa me ho ebrane ba yato ensem no eso yo na ebusuafo ye to ensem no eso ede a ye nuaba ne nsem ode atudwa no eni o say I dated my boyfriend for some years. We are both virgins. We never slept together, although he shows more interest back then. I wanted to wait for marriage. Then after marriage, my husband is having difficulties breaking my virginity. It's been some months. The thing is, we both don't have experience and he is having trouble maintaining his erection. The spark between us has slowly drifted apart. It's eating both of us. He now feels like he is not man enough. He is my soulmate and a very great person, and we have been always so in love. I don't know who to tell this because the situation is very sensitive. Is it normal or spiritual? Does anyone have some advice for me? Na ebusuan form say the nuaba no edenen nsem no atu edwa eno no atese ni kunu a wo ware no ni kunu ye virgin no so ye virgin obi an kan hwe ye obi an so hwe ye wo me edo se na bra wo mo twempa na atese be ma no nya na ko be so ahwe na so ena me so oba ne ye na agin se me so hwe nti na ye so be ma no so emia na ni na atese mo de ekokọ ware aware ni nya aba so awie fe be ma na ne be ma nyina so na atese one penetrate akwa ye asem abaye ye besi en virginity ni ye breaking for man ye amma so enam so masese sa ayi awi anase de wo mu kom no odon no ekọ enkakra no obi so wo se eye bi anase eye de because eye den so wo share ede akọ ba bi anase wo koka ede ache obi no na dodo na enam so gina so ka se we enti na hu hia se wo so share ansa na wa ware ye sex before marriage na ye ni aba anwene wa ha no ma ye ni no ebo ede era nsem so wo ne wo mo de adwenche no eba no eye adwen anana den no susu se abaya no wonye anwene ahewa mema akwaba ya me de bibia boko de Krista dem se na me husisi me husu mi amitumi hunu na wo se wa kom kese nyame adom na ode nkwa adom ye nkwa de na chese ye twedie mu adem sa chen asha woni mpa ayo ene wa wasema na abaye yi ensem a ode ababeto eye abontin yi obi a won so hweda o eye de na atimi hunu se mo fani difficulties na ye hu hia se oba oni be ma ehia na mo dwendwen aware ho a empem agudie no mo be ye de mo be zebete mo skills kakra ana be ye brofo ka se na se kuto ka se me ka se sex before marriage no eye ana yo de kan me de nche kese be ma ahwefo nyina na aha oba mpese bisa na se ade a wo so hweda wo nim na de ban e ba ni se na hu se na tie e ba ni se na ade a enya ade a wo de hye ase etumi etwe odosansa na kire se na esu bi ewo baby okay it means say dia wedi agoboni bi na anko yie pen okay enti onim eniso he na wakaso ye virgin obi anu onu ma ebi anu so he secondary virgin ebi secondary yi tertiary ebi anu so he da like ebi ude ya obi ene so share ye beti ase na untumi kan kire me say ade unim na de ban bi da I say unim say Ghana flag here red yellow green na ye dia betchero say edi eni na utumi kina me say Ghana flag ni de na wo say me bisa obi na me say bibi wo ho no ma e wo say wo kira ase okay enti si ano ye wo counselors bebre okay doctors ebuso enti say bibi say koso e waware mu a mungo hu doctor na ade enti na mo de go mo ho asafo hene unim say ade say na months na enye dey o person who say natural na spiritual
social media so na was on family to na say so for ho na was on family enti no na was say baby a obeko no abema ne enfele say oye bema biom on fan doctor ni ho ne check up because erection there to me can tell me say ade a unye bi da aba oyare dey bi akwai say minim say ade we michi na makwa akodi minim say ade esusu so be ba me so na so minim say michiri ana say mempe enti mi hunu sense so boni bi we chira na say there bi no kre enti wo oba akro no ana say be ma wo mienu nyina no asem bi so na me be say me hu say sex before marriage ehun ehia na with almost situation no amadodo na ka say na was say ko mo so hwe na obi ehun say we oye other referee and say we ehun so no oye striker we ehun so oye defender we ehun so oye goalkeeper eno ti na me be say me hu say se unkonko warin wie na afi enko ba se afi mu kodi mpamu agura na we yi hu ne ho anu we hu be yi ya kan say tokuro mfa na yi nhye na akwa yese bi chese be bia na edi wura nti no ehu be hia se wo ne wuhia eye be ma bia mo be di mpamu aguro na mo hu hawa obia strength esi etiana so far as eye natural ni de eye natural okay mama wo na also ye virgin said then wuhia oba ubehu baby a wo de beto se oye akola baby inye ekra ye di aduane ma wa unim se ma no kwan ni wo de be hye ho pepepe etu eno enye excuse sex before marriage enye ni mienu nyina chile mu maye in the sense say na wo kan ye no ebia na ye level no emfa e wo emfa so ebia 7 hours enye enisa akra ebi krampa na awo mu yentimi enwo e ma ni enye ye what I say ebia mojemu ebia wo sickle cell mesimo wo sickle cell ye wo a empala no embo mo da achi enti eno na afa no de e wo say ye hunu eno krampo no enye sex ne be diteme ye betimi akọ hospital na ba ye check ups ne ade ama ye die hunu ena enye say ye beye because obi wo ho no ma na no ense na ebe ba you or ba bi enko kama yenti a one ne ex awo kwala me ensa because ni kunu no ote ne ho no na ne ho enye ne fe anka wan koso ansha anka hunu se ni kunu ne die no ebia ne ex die ni mo de nchen ne die na na sese enti no enke beye a anka ye nchen ye ware bia na afi ya ye ndi onim se sei na me beto no iti sei na tie o ba bia o be fa ne sa na abaye yi ne nsem odi aba beto eye edwane no na me pese me hwe se se wumpo na wu ne se be ma no hunu wontimi break eye wo virginity on na ese se be ma no ntimi break the virginity ha no na ebiemu ensoso no che se be ma no so hunu ho se wo ye be ma because of eye ni ne tedwe no ntimi nya so se de ese na efata ye pese me hwa de se be ma umfa obada eye de na otimi wo se an o find difficulties in erection ena ebiemu nsoso no the fact say watimi anase say wotimi de penetrating kwa de ye den ya wo ba moja kakra bi umfa be madam kwa de a wo betimi betimi ayeden agugu enkakra entimi me besi mi mu say abaya no agudie no na be ma ni ndi ni ye mfama no na won mu kan na say den na wo pa kire sex no na mani enje be ma no ekwan oni ni di agro no anase breaking I want me breaking and no how because who straightening some no emu I said there is something fishy under abaya na nkasa oduabo die di kan die to so mienu aye say asem no wo hunu so kan ebeti abane say wo fa be ma na chikra akwa koye bibi pen sisi ano technological world na you many nnuane aye didi ni ntino doctor bia some all kind he said this time around you can't determine a virgin even akwala no oye 10 years ekra machine betimi afeli you say oye virgin the fact say only obi be have sex ama moja ba nchire say ni panwa breaking the virginity it is not a guarantee and I want to any obi so ada moja emba but all you know the person is a virgin inti moja eba nchire say assume say anaso obenti a virgin nemo me dia menti ase wo ho ni say ade a wunye ebida eba ni say na ebe ade a ebe be ade so ade ma na chese wana
wo mu dada wo mu dada enti we enye yare ena opese onya solution na omo mienu nyina omo nkwa yare sabia na omo ma doctor enkonko hwehwe mu enye den emfa ma do because you say ade a wo pɛ no wo bo ho ka ehwe se ebesi yie ede ama mu mienu nyina mo daache na what na ho na do nsa show dem di femu ye honho a obi anu onu baba be ya ma enti wa na wo se wutu ho ana mo sa na dodo na susu se ya abaya no ka we se de be ya be ma ni be hunu se wontwa mfa ho ye se be we twa fa ho by be ma ne have ya fe we no bi a won se wo pe an se be ma bi wo ho no ma wo no hunu se enka ne no se ye break virginity moja beba enti moja ma ye no na che se nam so bi a abaya no aha wo nam so kasa de we se de be ya be ma ni be hunu so o ebetimi aba se de wo ken se what one must hear me that ya ahwene aka ma se mama me se apa who break virginity enye ni nyina na aba hu moja nti na che se ene sa na che na che se wo de afa hu na ene wo de abu akata eye abrante no eso na ni nyina emu eno no me pe se yin hu no se udre odo na ewura eye aware mu ana se ode wakoma ene ewura aware mu se nipa we enye mpamu agudie enye we na mom Mia said the work and see we are soulmates. Obi a we are soulmates there. Eba ne sen na odo amowo ma mo no etimi etwe ekọ etimi eyira etimi drifting apart. Eno ni ade a me dwen ho a me pese me hu se sex etimi ma eye odo ejina anase sex emma odo ejina. Okay, me da wase. Eni wase mi say. Dear the kind abaya no enye sex na mo dey build relationship no. And even before you entered into marriage, you never had sex. Sure. And during the marriage, so it took some time and sana o kasa obema me ba ho. The love wasn't based on the sex. Okay. It could be a different reason. Okay. Enti maintenance the because of lack of sex no sa love ni fade away. Doesn't mean say she married because of sex. Okay. It could be say bia no cry it was because of sex into no worry because say enya sex we don't marry only because of sex. Obi a worry in fear pay. But on water and separate our real because the love is there. Still there. Anything that you first have to build the love and son I'm not checking any other thing. Only obi and dada. Inti ade na sa de kodian ababeye botaye. Inti odono efri hono. I just say abaya you're worried because of so many reasons. Okay. Somebody who is compatible with you and you go together with. Inti who knew be excellent. Na because of sex. Inti no o chon one not just say who bibi. Final words atudwa ema ahwefo fa AC. Me final word am de betu eja ne say ababa wa no eye no kure bi na won kan entry ni kunu no e bia eye feria asem e bia eye ewudi asem e bi krampa na eye rape case bia ya chen so mame forget ni nyina kanu kra hwe brema ni say ni say na aye de esi pen ye mienu nyina yenko ayaresabia erection interest brema no bibi aye nanase so for us ogina painting kwa ade ayaresa betimi aye ejuma ayaresa ebetimi aye ejuma na ebusuafo aye say de amene de nsem no atu edwa eno no so san na wo ensem no esi efa fa wa de ntwe no ebra ebebetu edwa ewo ye AfricMedia your comment section like videos not share on other social media platform AfricMedia ene ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makra